Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasorkar Meghalaya Democratic Alliance kala sa haka namar ke jela Meghalaya kala yo penban tangda ka Agriculture College haka jaka jongga Central Agriculture University bakalapan na kasorkar pedeng. Kasorkar jela kala pani ka Agriculture University nado usnem arjar shipo bat kala IT ru ya ka jaka ka bahe arspa arpunrio point laipinyo ekar nado ka sautrik unopra arjar khatsau hakerdem kulai Ribhoi District show Vice Chancellor ka Central Agriculture University Imphal u Dr. SN Puri nagabantaban penyang ya ka University. Henry, haga jaka jongga Central Agriculture University la taipen ban daga Central Agriculture College but yakani la pen scam daga shti balapha Daudin jongka College of Agriculture Kerdem Kulai u UK Behera show Director Katanat Agriculture Kejela u bala pentip baka College of Agriculture ha Kerdem Kulai kadai shibenta jongga Central Agriculture University jongga Imphal. Kabate CTV haga jingya keren bat menteri katanat garep garyang kejela uba bantai dor lengdo haga hiu tarik ujelio arjar khat khandai ulaya thu baka sorkar jela kanom sngap jarban penyo ya ke Central Agriculture University kabapura hapo kejela uya thu ru baulayo jingtip sepangkani haga jingle jurip jung u ya ke jaka hakerdam kulai hadien baula shimti ya ke syuki menteri haga sorkar MDA. Menteri ula pentip ru ba ula dep ya keren ru bat menteri katanat Agriculture and Farmers Welfare jong ke sorkar pedeng u Radham Mohan Singh ha ka ba yadai bat kani ka kam ha ka jingwan yo kejat jong u hapo ka jela ha ka arfu praterik unaitung arjar khatpra ulat barim ka jela u Ganga Prasad ru ula dep ya keren ya kani ka kam ha ka arterik unailar arjar khatpra nrei haduk menta nakaliang ka sorkar pedeng kampat simlale AA nadu bangashimti kum minister in charge ya ka agree last year 2018 but nakaliang the government of Meghalaya but nakaliang jongar ni kam song thai but ni budin ni ke issue namar nadu kesengi ke ningkong bagi sedang ya kene ka banwan ra ya kene ke CEO po Meghalaya kadai baik ka ba kajing ya penbaik apa dengan government of Meghalaya but government of India. But kejia pun baik kalau makin haban I free of course ila jaka siapa government of India. But kata la le dah ke sorkar ke meladap no ban I di jaka ante po kadam kulai. Nak benta bentai yang di university dari ke Central Agriculture University. But apa yang kita kejingnya lenti bentai yang ni lingho apa bahadian banga shimting ani tu ipi ngalap ini ke hadian mengali inspection mat ngali pek hangti po kadam kulai kadai teman daka college kam daka university dikata kalau kai kai bat ngibut dia ni kane bat nakaliang ka jongangan itu ipi la dap tho daka city bala dap ai daka memorandum cepo union minister in charge ya agriculture to port Radha Mohan Singh ban ringi kamyo ya kanu kanu kejubab aduk mentah kata kadai bana kalian komen kelas syimkia hadin mengiyakan do yo minister union minister Radha Mohan Singh buwan sini pikan mau port balon sih katu mission mill pikan mau ne hatu ko port ni tu pingi kan do layeng jong governor dang dei governor berim belalit no pikan mau Ganga Prasad bat ngiyakan dia kata uang ba em mengemla ban ai arlai teli college siapa nanti sekolah don kau po Imphal kani ke college ngau kabam lalong university ngano ka university kabam lalong namar haba hapo ka city nadu ke sengi beningkong wat apo parliament ru kila ada jubah bahkan ni ke university kam ke college tu kumnu mentah bat pi ong kumta ti ngasut hu ba nakaliang jungu umla ban ong ban jubah bisu bat umla ai ong bahkan ni kala dai ke tengah kam ban take up no do siam direct supia bat nakaliang jong u siam ladap tho da ka city lu how last year ni tu ipi siapa government of India nakaliang siam la tho direct nakaliang siam ni tu la tho bat kami reply em siapa minister in charge juga agree tidak nak tapat ngan itu ipi
But nakaliang jong governor ugang nga persan, ula thok de ula ai ka thok de member de city ngani tu ipi. Ula mention ula kerja ya kan ni. Baka de ke university kam de ke college. De lingo apat de ngani tu ipi adu mentah bangi kami reply. Cik cap pai. Den rei kan ni kam song thai, but nakaliang jong ke government po jengalam jong o chief minister jung Conrad Sangma. Ngin sabut dien bang ngani. La i ba mentah kadai ka jo ke government tambah la dai du minister wa thamai union minister wa thamai mungkin budian mungkin keli kan dia balik ke longkom ni nomor kan ni kan itu ifi kadai ka kilas dang ni kan ni na 2010 tenrai kumta ter kaya bahadu u ara jarkat pra begin sekali bang ni kan ni salap ini ki bro men lasia kan mu macam sana ni keli kan ni balik ke longkom ni balik kam ni balik ke di teman ke college aga jaka jung university sami ini ki kay maro kalau ka bling itu snap bling indo ay ala ka jong ka kani ka benta jong ka state ka jong tika mot nakaliang ka state government you will pursue this case bapin ensure ba kami khalia ka dai ban yo ya ka Central University for Agriculture kata kadai bangin song thai bangin haban pani ka jing pensyai ba dai magani nama kalau long clear ngau ipi ka clear ka ke university te kam ke college lingo ate bali ba kelat man ke college mur ka dong ke selendat kan ni ngau yo kia le kli isri no po manipur no ki control nang te ani tu ipi kadai tang katu ka university nang te kani kadai ke bangin numla ban pediang ngau ipi ngiap ban ya keren baik ngiap ban ya pursue be kan mata hadu bangin yo ya ka jipen syai lada kalong hakano kono bentan di tamang ya punya keren kan pila sutu sarkar ngong ipi ngong do singkong ikam chong thai ni kali kan ni bat nakaliang jongaling ngong ipi ngala keren bun sin yu chim sta man tan rung kadang keren chim sta wong bai kan ni haban ya keren siapa dali bangin sale che dali ni keren dia kan ni bangin yo ai chim chai nama nakaliang jong chim sta ni tu ipi la tho te dak siti bat nakaliang ke department nakaliang jongi ka agriculture department kabasain na mga ngala ada dengan memorandum sipo rada mon sing kawai dei bat kani na menta bai dei bat ka agriculture ko state jungi bat ngida mention bat ngida keren bapat bai dei bat kani CU hang te po kadang kulai den rei kham la ban I reply kham reply ke issue sam ni sokya ngani tu ipinga nagaleng jonga nga sokya kani nomor baliu insu ai ta ka aspa ka lada menta ngin ketika aspa ka tikin nomla ban pendon kap kena jumut ban thawi itu post graduate college hang tu ibala ban dei tang sausan akar what about the rest ke jakapan jadi bom dei ke university de lani ban simbyang no tu jaka kena jumut yu ban IT bakalong kumni tengi suthai yo don ei bale ei na selendat te sudan mengata te pisto den rei ban le ei na selendat ni tu ipi manu ba control menta manu ba peniaji te kadai bi direct no po emfa tikini ki KP bro ndai ngi nakaliang junga kan itu fi la khot bun sini na khot buat yo director junga ICR ban batai kan ni nomor bagi pani ka jaka hapo jan ICR ma futi agas kimut ban ya pli ba kan ni kimut ban le amnong imtip ya ta tambalong ngi kran bi tik tang ya CEO ba ya po kadam pulai mentang itang kan ka CEO ngi mesha ngi chu ai jaka ta pi da ga ngaso ga long ga jingdu nong ka state fe ya ban ya clear show CEO te da ka piang ba CEO to ha se imla fi ga government of India kan su lek kat bomon ngin chu ngap nyaban ya saya mela ka jong ha bro imla ban chu am oi ka bade oi ni don kam tang ba kat kum ka lenti kai nga so ka ti ka ta don kam nyaban ya kan ni oi ngam so ei nomor ka ni ka kam ka de ka ong pi ka de ka pala slam tambahan rei ngi nakaliang ka comment imla ban su shong klikti ni ki bro nakaliang kajongi nginum song thai bat ngihap banyo ai kajing pensyai ka syai kedar nakalian ke government of India bede bat kanika CEO nomor hadu mentang ngati ngom bede CEO mo ambong ka college nomor ngai bat kum kajing tho kum kajing ka bede bat ka correspondent ka ba layat ngadu ka singi ka paningkong ka de ka CEO kam de ka college dai na takada ko jakan sa ai jaka adu arspa akar ndai tipi ban thau tang tai post graduate college don kampi do arspa akar try people i tu ki bro adin ba ki bobon ba file ki RTI ya lor gini yo ai ta ni sokya adu tata ban ngai scam
limba ka jing trailang bat ki pai ba nong shong snong jo state bor koi ba ka ni ka government ni kanong shong thai ban pursue ka ni ka mata hadu bangin na yo ya ka clear picture kata ka dei ka bagi kwa in the long clear na dong chadong ngi dan ringkat bat ki ba wat jitip chini ki ba file RTI ki ba wat ki ba long concern kin ngi ngaso ka man balai bagi ru ki long concern nyum so ge tang bang ngi de ban yo i ka jing shisha ge wa ka ni ka government ka shong kliktina ka wat jitip na ni kam shong kliktin ti ni wat jitip bagi pursue ya ka ni ka na por mental ambil biang kemudian ngihaban ya keren ladi kapor this is the right time mane tu ipi bangi ni keren bar sarkar ka bathmai ka bangi ido way pat minister ngatrai un kham sim khia ai kani ndiat ka bede bar kani ngada kerpat ni mun sim khia ban ailat lem nomor ki breu jungi ki dei ki ba biang tam ke jela jungi ki nong song jungi dei ba biang tam ban yo ai kani ka college ni tu ipi kat kum ka jing nang ka jing start ki khana ka jungi ki don hok ban yo ai ni ka college ni tu kan lo ka jing mentoy ya ka ri ba ka jai ban ri jungi